Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil ihtida. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama tanya puja pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu berperintah kepada kitanya untuk guyu kerja pu yang ka Tuhan yu dan yu puji pu yang ka Tuhan dah. Dengan makna lain guyu takwa kepada Allah. Jadi kerja pu yang guyu dan puji pu yang dah. Nyo hana prideti Allah guyu badanya laganyan. Rahmat dan sejahtera kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian dalam kesempatannya sebagaimana ayat yang ulun baca puno, ya ayyuhalladzina amanu, wahai urang-urang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu patuh perintah-perintah Allah dengan kesalahan ketanya kata tim taubat dan dengan menancit dengan bentuk taat-taat yang lain, yaj'al lakum furqana. Menyagata kata takwa kepada Allah, niscaya gepejut oleh Allah bagi kamu furqanan. Furqanannya kelepasan, jalan kelepasan antara kamu dan antara barang yang kamu takut. Lepas antara katanya dan barang yang kamu takut. Nyo furqanan. Jadi menyebut betul-betul takwa, gepejut oleh Allah kata kelepasan antara kamu dan antara barang kamu takut. Kemudian kagak pelepah alanya wa yukafir angkum sayyiatikum. Allah menancit betul-betul kata takwa kepada Allah, getampuhlah oleh Allah daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu. Yukafir gebo kiparan adapun getampuh ngibak kamu kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan gepa ampun oleh Allah segala dosa-dosa kamu. Tema yang bandumnya, wallahu dzul fadlil azim. Allah yang mempunyai karunia yang cukup agung. Nyamanan bandum karunia Allah. Memang Allah hana tabuh bud yang wajib gepubut ya Allah. Karena wajib gepubut, kalau lah hang pubut Allah je kurang. Sedangkan Allah hana kurang, maka hana tabuh bud Tuhan yang wajib bagi. Mai yang pelaku bunuh karunia Allah. Kepada kitanya adakala rahman Allah kepada kitanya yang tampi yang geberi laginya. Tapi walaupun demikian, getanya yang hidup dalam dunianya na leboh kelompok, na le macam. Walaupun Allah keriu takwa bunuh, lepah le Allah seluruh barang-barang yang takut, tapi dia na le macam. Na satu macam manusia bersubuh-subuh manusianya dia atuh lam bersubuh-subuh kanyan geja mita harta. Goh bekah mata uro laju harta mita. Nyan ibadat hum go nyan
pokok harta kau yang benar. Kemudian seneh yang kedua, membanggoh bekah mata orang, gejak mita but dosa. Lain nak apa nya. Kemudian yang kelih, seneh yang kelih, gejak mita jalan untuk uro akhirat, ibadat. Jalan gejak mita uro akhirat, yang ke ibadat. Betul-betul takwa pada Allah benar. Jud Allah gepelepah daripada barang itu termaku. Yang kelih. Kemudian orang yang minta harta bunuh, walaupun harta cukup le, gonyan bah harta yang kalunya, hana gebaju kecuali ubi tok rezeki. Bah belu tat, kaya tat, yang gebaju ubi tok rezeki yang kagak tulis oleh Allah. Kerana katanya, hotel pasok jawang lam rahima jamun, nyo kagak tulis rezeki tanya. Badumna. Bah kaya ang hiju tanya, yang tapajuk ubi tok rezeki. Jalan Allah bagi katanya. Apa yang cukup lu tat, jalan. Hanju pajuh je tanya. Memang cik menantu Allah. Bah lu tapeng. Dia hanya ada baju kecuali ubi yang kagejuk rezeki Allah. Kamu tulis. Hanju pajuh kata kau. Kemudian yang kedua, yang urung bunuh lang biak mita dosa, nyan urung nyan preh ko nyan lahi kahul hawan, go nyan menghubung kehinaan. Mita dosa menghubung kehinaan, hina di dunia, apalagi tengah orang akhirat. Yang minta dosanya, berarti menghubung go nyan hina di dunia bro, orang akhirat lebih lah bro. Kemudian orang yang kelih, yang gotnyan gejak minta tarik jalan ke wa Allah uro akhirat. Nyan orang yang minta jalan wa Allah, ke gotnyan geberi oleh Allah jalan yang gotnyan minta dan geberi rezeki. Geberi rezeki mudah rezeki gotnyan, walaupun rezeki hendak minta. Pi semata-mata gotnyan ibadat pada Allah dan geberi rezeki. Karena Tuhan kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diurung betul-betul takwa Allah, gepegel li Allah wate sempit jalan keluar. Yang kata apa? Yaj'al lakum furqana. Gepegel Allah kana kelepasan. Wate sempit na jalan keluar. Olehnya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Geberi rezeki Allah ba tempat hana tak sangka-sangka. Dia urumita jalan mono akhirat. Pertama lepas daripada kelepasan dan bertemu rezeki ba tempat gonyan hana kesangka-sangka. Yang kebono ya ja'al lakum furqana. Gepejut jalan lepas ba barang tengok termakut. Tunte tanya du gerahnya hana belanja termakut katanya. Nyaman dum gepeget keluasan li Allah, gepeget jalan keluar. Betul-betul tu tengok takwa pada Allah. Kemudian kelebihan tarawih ke malamnya, malam yang ke si kurung Ramadan. Kurung tarawih malam si kurung, Nabi pegah. Nyodum kaya Allah. Geberi oleh Allah kegonyan, kalagi pahala ibadat Nabi. Malam tu kurung. Kemudian malam tengok, malam 30. Urung yang semayang malam ke-30, geberi rezeki oleh Allah 2 buah gate. Gate di dunia dan gate uro akhirat. Ciknya demita adanya. Di dunia beget katanya, uro akhirat beget. Yang kelebihan tarawih malam yang ke-30. Kemudian sedekah ikhlas katanya, malam baru, malam 8 Ramadan berjumlah 1,500,000 sekurang ribe 500 rupiah. 1,500,000 sekurang ribe 500 rupiah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.